daw sugad hinbukad. Haaga presko hakulok bagat nabusyad. Kay hakada klase kabataan at hindi ron regular. Damuit sa rawayon matuok-tuok danay. Klase niya di pwede bayaan. Kay ang mga estudyante bagat kayatutan. Bisan la usa ka minuto makagawas itmisay. Rigumok ang klase durudlong ti upay. Sanglit intuingan inday pamuhay-puhay. Kayan pag-eskwela ngangaran diri la rumamay. Magbugat nga libro ngan gutom danay. Nagsasakripisyo it maestra. Kaya niya gugmahai ulusay. Kung susumahon maestra angay saluduhan. Kay ultimo niya balon iduduhol pa hakabataan. Tungod kay napaid hiyahan kapurian. Labi na kay ini nga butang iya ginagian. Sanglit intuinan inday pamuhay-puhay. Kayan pag-eskwela ngangaran diri la rumamay. Magbugat nga libro ngan gutom danay. Nagsasakripisyo it maestra. Kaya niya gugmahai ulusay. Pamuhay-puhay. Kayan pag-eskwela ngangaran diri la rumamay. Magbugat nga libro ngan gutom danay. Nagsasakripisyo it maestra. Kaya niya gugmahai ay nagsasakripisyo it maestra. Kaya niya gugmahai